Prvi podaci o pticama na Jadovniku potiču iz 19. veka. Ornitolozi, lovci i ljubitelji prirode ovog kraja sove smatraju izuzetno zanimljivim pticama koje su često pogrešno predstavljane zbog narodnih sueverja. Ovdje je uralska najčešća. Inače, u čitavoj Srbiji, u jugozapadnoj Srbiji je najveće stanište i zanimljivo je što ona živi otprilike na određenoj izohipsi, na nekih 1300-1400 metara oko Jadovnika, gdje god ima pogodno stanište ona se gnijezdi. Od svih tih 10 vrsta, reći ću koje ne žive, to su ritska sova i kukuvija, koje nisu ovdje pronađene. Sve su ostale pronađene, i dugorepa ili uralska, i buljina, i čuk, i gaćasta kukumavka, i da ne nabrajam dalje sve ostale vrste. Sa partnerima iz Crne Gore lokalna udruženja postavila su na nekoliko lokacija kućice za posmatranje i fotografisanje sova. One se uglavnom prate na osnovu njihovog oglašavanja, a radi se monitoring i markiranje. Također postavljeno je i nekoliko kućica za njihovo nastanjivanje, ali se one i dalje uglavnom gnezde u šupljinama stabala. U ovom zaseoku 5 ljudi živi, 5 stanovnika stalnih ima, a prije možda 20 godina, 30, ovdje je bilo oko 150 stanovnika. Tako da se ovdje u zadnje vrijeme pojavljuju i mrki medvedi, pogotovo na hranilištu ovdje koje je formirano za medvede i za beloglave supove. Tu se često pojavljuju i puhovi i druge vrste koje se hrane, veverice i gavranovi jedu kukuruz, ove sitne vrste ptica. Tako da imamo mnogo snimaka, jer pošto je pokriveno hranilište video nadzorom, imamo mnogo snimaka gdje sova lovi puha. I vidi se kako ona tu osmatra satima, stoji i čeka. Kanjon Mileševke posle kanjona Uvca stanište je druge po brojnosti kolonije beloglavog supa u Srbiji, koja broji više od 60 parova. Međutim, ne postoji nikakav rivalitet ovih ptica sa sovama. Imam slike i snimke gdje ima na lisici 15 gnijezda beloglavih supova, sa mladuncima žive, i tu ima buljina kao najveća sova, ima svoje gnijezdo. Tako da je česta pojava one koje se, vrste sova koje se gnijezde u lisicama, da su tu među supovima. Osim čoveka, sove nemaju prirodnih neprijatelja, a najviše stradaju usled trovanja ili krivolova.